Zafira B. Zafira B. 2010 1.8 92 7 87 78 71 چند بود؟ 78,000 سومون 78,000 سومون 4 لیتر پاکت مولترول 175 ماشین گشتگی مکانیک 5 تا مولترول تا برتاب کامپیوتر کاندیشنر تکروچنیک سیدنیو تکان hatta kafongi darov ручной саём рассидения ягончи требует намекунад машин дисканда зафира объемаш 1.8 объем мотор 1.8 сиё зафира 78 78dan past bo'ladimi? Qancha bo'ladi? O'tib berasizlar. 1 yillikmi dokument? Daksolar hujjat o'rad. 78,000 so'm bu savdo meshalik avtomobil 78 71 balonu Hancock razmeri 205 55 16 Xemoshi Sechka karavan rangi siyah Solash 2000 motor 2 litr avtomat коробка 92 898 08 88 Chansini gufti? 75,000 so'm. Avtopilot 302 mashina gashdagi коробка avtomat 4 litr paket konteyner hasmi? Konteyner has. Mexi salon 75,000 so'm. Solash 2000. Rangash blesk budasa? Blesk. Siyoyi bleska? Siyoyi kalosh. Mebilash hast. Tagaşa benim. Haftada 5000 so'm bu savdo meshadi. Joy zapaska. Ana gaz todas, benzin gaz. Joy akkumulyator. Tankradash hast. Joy apteka. Ya hujjato chand qadamon? 1 soat. 1 soat hujjat. İyi balonu tak razmerash 195 65 15. Marhamat, ma'qul bo'lsa zaminingizdan 75,000 so'm bu savdo meshatan mashin. Zafira B, Zafira du marhamat. 2000 mashin vagoni. Solash 2000, motori jaketek 1.892 858 509 80,000 so'm. Mashin bu savdo meshvat. Mashin семиместка и برای پلیسرم هست خواهد سالن قفانی در رچنوی ткань сиденье ткань долеки пешанги мультруд дорад 142 та машин гаштаги 5 таи механика ключ дорад партовгардиги контейнер ҳама чиз кор мекунад 80,000 сом бо савдо мешавад машин кузов тоза кораш нест состояние вагона мотор экотек
Barodaran aziz, boyakda Opel Meriva. Damnishi man joynavistik bas. Moshin vagona 2008 комплектация full навистаги. Мотораш, якушаш, бевануздор, мошин бензиновый. Кондиционер дорад, обогрев сидений, сиденье трансформер, круиз-контроль, датчик дождя, автопилот будас, фара, лупа в слепой зоне, раскладное боковое зеркало, мультруш, мультимедиа, MP3 читать мекна, CD, AUX. Мошин 6000 сомон гуфта. Мошин Opel Meriva. Мишах механика, так. Mana kontiner sodas. Mana bartoy kompyuter. 6000 so'm. Sidenyo tukan, peshangi elektropaket. Peshangida elektropaket bo'ladi. Внешний состав механики. Расслабиться мекунат. Пробегишь мебель, якщо 27 машин geçteki. Якщо 27,000 geçteki. 6000 so'm. Bu savdo nishadi. Darsi birinchi ichi parago chiqib sastandi. Zatagash میبینید تو؟ شصت هزار سوم savdo میشود. Opel Meriva 2008 1.6 بevانus. مرحبا. نمرش 92 38 90 80. Zafira yay 75000 so'm. 2004 2004 motor 1.8 motori Ecotec. Havjoy 75000 so'm. Bu savdo meşhur dost. Задний электропакет хаст. Чора электропакет. 224 машин gashdagi mexanika 5 tayi. 75000 so'm bu savdo meşhur. Номерош 92 909 300. Marhamat, ma'qul bo'lsa zamindan gapingizni. Bezora haftaya karşı. Daha zor. Yine. Hayır, savdo şuradaki mühim tamam. Çamba savdo şudun. 46000 so'm ama ne? Matiz. Nam sayın paketlerini meşhad mı? Sayın paketleri. Ben fark ne veriyorum? 460 moşin savdo şudaki. 2007 benzin. Serebristi. Moşin vagon. 460 var. Savdo şudaki. Ağızlı savdo şudaki. Nechuk chiz hast. Moshin korobka avtomatda konteyner hast. Bu monitorcha 4 litr paket. 4 litr paket. Sostavlен. Шефаро. Ча парчонку не задни. Savdoshudagi mashina gitdim. Saloni Hancock. 175 va 60 R-Sens'da. Chevrolet Matiz rangash surx. Narx mashin
44,000. Gaftim 44. Ne bileyim şey. 44,000 so'm. 2008 92 757 0092 92 980 44 77 44,000 so'm. Bu savdo meshava. Endi 98 mi? Yak, aviomotor yak, mexanika. Объемный, а? Рестайлинг мешает, объемный. Кандиционер, doğru. Aslash amin gap объемный nesti? Haqqoniy. Haqqonishma nima Tojikiston mondagi ham gapa. Объемный простой, то есть юбкадор. Мефамида? Амун объемный гуфтаги ин рестайлинг edi. Простояш до рестайлинг мешад. Ин машин рестайлинг. Ha, mana men boshlab do restaylingda. Amin gapi moba prostoyda. Tez format, baroy hamon prostoy mondagi, ina объемный mondagi. Ay mashina prostoy do restayling. Rangash qabul. Narxash 40. Inash 44,000. Nash 40,000 so'm bor. Inash ham motorash yak. Ina yak 08 bo'tasin. Ina peshangi dutta elektropaket. Ina yak bor benimcha chanqada gashdagi mashina. Kantini nadorada این ماشین دیدیم من کانتینرش نیست مکانیکه بازی پرابگیش میبینید так Texas motor to mart 24 so'm navlas nomerаш hamon 92 72 57 0092 989 44 77 43000 so'm rangi 44000 so'm surxash chand bo'ladi probeg Probeg 150 ta. Ina chi surxash medorez? Asad bolomi? Yo do to satmi? Ne asad? Asad balo budas. Qani tagisha bini? In mashina ravg'on namiyo'xrada 100%. Ходовкашini ko'rash ne segonchis. Сел и поехал состояние. 2009. Последний модель 7 поколения, Матис. Opel bechka. Rangash kabuta. Kuzishxona kamplar kordora. Xijoyo. Solash nava dushash. Farasham. Slomundin moge. Jana gaz stodas. Gaz tabletka bulas. 3000 so'm tutsin so'ybash. 3000 so'm. Pista nadadi gibi das. Pista zo'r bor. Kuzishxona babirova qo'ras chiqadi das. Solash navadi shopili bechka. Holati salon. Mexi holat. O'zi kommentariya menavston 3000 berasa. Mearzadmi, indimi. Chang boshlash. Состояние машин паштаги механика. Сиазор самогов. Бо лакшам брафтусын яна. Опли печка навалды шаш. Ki Takashi Bintonchi. Здесь пластмасс чувам есть. Videomu durust boshad, yakta like zaynton iltimos. Men like chiqadi mevzu boshad, просмотрым bo'lmashad. Lekin moa YouTube pul gifsagimni o'ynakinton. Hamdu чисто бародары, чисто для братьев снимаем ролик. И все.